Neo yuma bisha barabara-inĩ ya Haile Selassie kiroko kia umuthi riria onjoria a thoko ithatu iria cirigainie mekururunganaga magikaya kunyamario ni maabitha a county. Onjoria acio makia matairi ma ngari barabara-inĩ na mahinga barabara undu uria uhingicire mihango ya uthii. Na riria borithi maingirire niguo kuhoreria uhoro, maikiria onjoria acio tear gas na hau hakorwo o mundu kaguru withare. Aria meguthiaga na mbere na mihango yao mekora gatagati ga githagathago kiu. Ningi kwina aria monire githagathago kiu kirita mweke wa kuonjorithia makiria na moya kanya kau kwenderia aria mekugumirwo ni ururu wa tear gas mai ma gwithamba uthio. Hindi ya njukaniriro iyo andu maiganona ni magurarire. So far we have an officer who has been injured by a stone that has been thrown by those hooligans. Onjoria acio marauga ati maabitha a county makoretwo makimagagia na kumaikia ngono ona thengia ya guthie na mbere kungania magoti kuma kuriho. President Uhuru aingilie kati na Sonko pia aambie askari wake watuheshimu. Mimi yangu imekanyangwa, nyanya yangu ni kama 8,000 ama 15,000. Na sio yangu tu, ni vitu mingi. No maabitha a county maugite ati onjoria acio makoretwo makienderia nginya mikira-ini ya barabara iyo ya Haile Selassie undu uria ukoretwo ukihingica uthii. Maina wa Wairegi, Inooro TV.